Kadai kesin kepeningkong nandu ba kadon ka klam covid ba ka KGC kan sakhi biang ha kanik si ba ar ya ka jingwan tur ki pai ba katai ka jingpoi jingpai ba ringkat ki plakat kelapen long ki pulet bantuk lalang khanang ba ka omdon kanu kanu ka jingpen khain kandon ka jingwan tur jeng kinong maupen ka baha ba po ka hima bawal nandu kan thai bat senrang syaki KGC kala long halo ka jingthung usiem yo acting rang ba snong da ubrio ba ki pai ba ki persya habakram baik lap thai khubor nakaliang unongi lam jong ka kenhon ba aibor suna ulai thu Bana kaliang jong extip member katnat ilaka mardor blokhot ekraneki bot blokula ru ban penbaik mardor ya ketika kam. Ada yang masih nomor pen, masih nomor pen, gua berpengpong ni masuk sepang ke beriuras ke cincin dong masih nomor buat tahu jadi nomor pen. Undang iwan pan tersuap pan sosial ke nak kalian ke sosial yang bau em insya silaka keluar ban cingkia ban step ini kau. Apa ni kau gila leh, long gila ya step by step leh, josi yang buruk gila leh. Aji tak mah, lem ini baik banget sih no, masuk hawan cingkia lem ini kam ke, kita lah simpor lagi benai. Sibnai aku naik, macam ni aja bawa biaya mesti peni kena letak ini. Kita kan nyelek di baik banget sih no, nyembat seban. Ya isi kemat mah, nang ban. Ang ikwa ay kasyang sipsang sa inyo, sinong tao eh. Kumbaga po mata, ako sinong po tao yung lang yung kulihura ka jing gusto jing mo. Tingin ko kay ma, kita iwaro akin. Yaiban ako sinong po tao yung kwa ay sipsang. At ko katam yung niya kadi haulu, prodi kan otarik ko. Pep Way. Mo. Di halo ba uni orang Islam aku ketem. Di usin jong hima bawal upha ini jong Islam orang Islam ba nganawan je nama Islam ha ka otai melaima te nakadau ko ba uni usyang jipang ko bi kendai don ti lapan sangi eno bat lapan sangi ya gani ga jing je nama Islam Jepen ban ya utau acting nama Islam kan datep kiri kan ke iskizem kabarim bat kipai bat Islam apa usulia sop himarwe bat ne acting lo kamlo me kata dor bar sinom na luar sinom usije ita kiri kan ke iskizem kabatmai kamtep ni bai ba de na kata kadau kebangi nimhon nimon nimsop yang ne orang u acting ba usim ujit sop Dina kata kadang hadin kata kan impor usim upha jinto sini uamba subha bapi pen aino kikot isla giru di emno kesnong hau ne akting ni dalili kesnong kata ka kham persya yune orang basong badim bangem IT kot IT sila ni giru di emno kesnong tat hadin bangrayo orang basong pura hang ta kenyes IT kat pun ka jumlah senang dunia muslim open in IT hak mar kedolbar ikikot saji nabi yang baru handai hadin kat to kan puat wan yang naga polis opos jangar iwan ba usim uong bato IT no ikikot kislah ki yakini ki polis juga opos jangar iong dari nom IT ikikot kislah nilai tu hadu tanah lagi beri juga sampai banyak sudah nilai yang tu. But hadin yang tu nilawan ban apil ban bu hang ni ha po district council hak proprietary uni usap tembar baong ba subhawan penbik lem nak banta ki kundung keram yang sudah namar ba usim nak kerpat baong tuan ki nama cur kemuan dia kata daun iwan hang ni po district council. Kan district council hak itu tarik ong ba tua aino IT lu kikot kislah hau ni aktif. Dia nak kata kadau iwan hang ni mentaban persyak nak kata kadau. Bat nilai keren sutu pat andang aku hang ni bat ini diam bat ini di Allah sedia dan hang tu ngesi. Ya. Kira nama uban unsawan kit.